Apaculo papa leo teche oga tegale papa Francis with opu misa te piavi olo Apaculo papa leo teche oga tegale teche te hapa sheni mushopolo nabon Pedro Basilica boyelo jove nabon Pedro ve tofu kho te ta ve chaboy kho chi kho sha ku kho ve papa Francis la gadina he apa bishu he opu misa te pia yo apa kulo papa leo te chi oga te gale habe uja be okholo yo ve ayatha ho cha khai ve akwa ga ve pato apa kulo papa opu bolo pita yo misa te ke okholo bo matha tho papa Francis le jubri kho ve yemitha pho pe khono ma kho ni pha ni chinga kho ve paska ve obo oshitha roma ve kho ve buya shia hule mig kho lo ve mig ya hutha bo na pi pe khono usha yotha ho ku kho ve pato tho bo kho ma pe ta yo jubri kho tha tho bo shi u ja ve yo athuma pato le kho kho apa kulo papa leo te chi oga te ga yo ve ayatha jubri kho gata tv pato le opfukha jabe oche phele guya shaya hube dolove oche tha cha le fu khave oche phele dolove chile chikho okho gusha ku khove tha ga khave papa Francis le onove gadina he bisho he temopi asatepi ma pive te bo matavio apa kulo papa leo te chi oga te ga te le Saint Mary le o e Maria be Basilica lo papa aya yupo kono nga hapa te chi ni tha ha gatua ve papa Francis ve tu fulo pu e nesi ve ots te pile bulo pia ve yo kono te pole kho hapa ni chi ni tha phele ove te pole jomo Yesu otove pwenye olite bulo ve tha rashi khave oya phevio chete po ho she po te po gala le papa Francis ve cho ha opo bulo pile fu eve nisi ve ots jate pia vio te gale le tha abu ja